Tabon Savin video tha vekiding in kain lem kidwe 13 February 2017 kumachun Japan gama YouTuber khat hin Malaysia gam akonin numei ni hi ato ogun khat tong do dingin anathalai na hi ichi ato handing chu Japan gama prank ki bol na su ho tabang a hin ya chu a het kha lo mi ho koma chi hona nausen kinuji thau ho ho amaya ganu ding chi zo ting chele anu pi pen hon koma chu ngaidam athuma hongkile ding ti bo hi hechi minute som langa ham ka sung athil bol man hon ding achun hechi Japan YouTuber pa chun $100 chi api ding hi sum chu za zat gang ta ga mu na thei ding ki chen ta khat a hi ji chun hechi numei te ni jong chun hechi thil bol ding chu anom hon tan heti chun city aisa le don thi hung chun abana hung hlung hapta izan ham sunga chun hechi prank chu camera main hupi sung mun chum chomin anabol do honin hi hechi Japanese YouTuber pa chan a target hunting chu asei pi ji a mi khat a prank do hon le dollar zakhat amu chet ji hon a hi ji chan hechi numei te ni jong chun ki pa ta in athil bol hon chu a bol zum jing honin hi a hin la hechi sum dei ji a athil bol hona ko na chun mi ho kinil ki bona victim in ahung pang khawan ta na hi ahile 13 February 2017 achun city le doan chu Malaysia a Kuala Lumpur Airport in Solin anom hontan hilai jong chun hechi a prank ball hon chu a ball kin handinga thu ki pi hi hechi muna a target hon chu airport na hung lam tha mi poimo ta khat a hin YouTuber pa chun hechi pa chu a hin ko mu honin cho ko na chun hechi numei te ni jong chun a khun hona thau chu akinu honin hechi mi pa maya nu ting chun achi hon ta na hi a hi le angai na bangin hechi numei te ni chun hechi mi pa maya chun thau chu anu pi honin chu zoin ngai dam a ki thum honin achi mang hon ta na hi a hi le hechi chunga a prank ball chu azat chom be tan prank a ball zo hon minute som ni zoin hechi mi pa chu gin chat pha lo be in athita na hi hechi mi pa chu koi madang a hi po in North Korea dictator lamkai KIMJONG-un UPA KIMJONG-NAM kitipa chu hi hechi numei te ni chun a het lo ka honin VANNOIYA dictator vai pu gim nei pen KIMJONG-un UPA chu anathat hon ta na hi a hilaya kidang ta khat chu banga mi na sa le ki chat ta khat asu pi pa au pa nge KITHAT a hi wangin mi that te ni chu tu ni chanin go na a ki pinai pui na hi a hi le itidana KIMJONG-un hin tu ni chana au pa phu ala theilo hiding ham a hi lo jong le America's intelligence agency CIA ho khutnung a hingap dem a hi lo jong le Kim Jong-un ama mama in atha sa hingap ding ham ti ho do na zat chom omin ichi ho don but na chu tu ni video a hi in a video hi athu sim hi he them thein na diu in abulama konin ga panutin 10 May 1971 kumchun North Korea Supreme Leader te in sungachun achama sa peno Kim Jong-nam chu anapingin a hi ama hong pin la chun North Korea gam vai hin pudingin anamungalun a hin la apa Kim Jong Il chun ji li anei hi ji chun ama ho ko na chun khonungin chapa ni le chanu ni jong anei be kin na hi chuti a hi le Kim Jong Il hin agoma ji li le cha nga anei ti na hi a hin la agam sunga chun mizo sin a chapa ta pen chu ama tha khela agam vai hin pu hiding tin an ta sanon hi ji chun apa chun achapa identity chu aselin Switzerland gama private school khada thim jilding in anasol ta na hi apan akine pinale athil gun dan chu a hi le achapa chu lekha hung thimin tin ama athi ting le achapa na ma khela agam vai a hin pu thei ding ti hi a hi le kum som ni li a hung thin na chun Kim Jong-nam chu North Korea secret police general in apan sa tawin North Korea media ho chun agam sung pumpi in thu athe zalun Kim Jong-nam thilbol neu che jong chu lin ta in aseyun agam pumpi mi hon ama chu leng pa din mun chana amu theina diu tia anabol hi a hin la Kim Jong-nam hin hichi thil ki bol ho hi anadei pun hichilama chun thanop na ima jong anei pun hi aji chu ama hi anewa kona gamdanga hung seilin hi ji a hi penin hi hiji a chu North Korea pamlama kiman cha dan le hindan ho chu athangai zo a hi Europe gamlam ho to te ding in North Korea chun acham ta in athathei pun hi ji chun a hi na selgu in gamdang dang ho in anaha khul jin le ne hi
chiji akun achun apahin achapa ta pen pahin North Korea gam vai hom theina ding hina anei zo pui ti hi anamudo a hi 2001 kumachun Kim Jong-nam hi Japan Narita International Airport in anakimando in hiya chu ama hin fake passport MANGCHA a hi numei ni le chapang kha to Japan gam analut gu a hi Kim Jong-nam seidanin Japan gama chu chi a Tokyo Disneyland ka wedding ago da hi ati na hi hechi thusu hi gam mei ka bangin ha ta in ahung ki the za in international media changein gang ta in ahung lung ta na hi a hi le European gam ho demna seizing dictator lam kai pa cho achapa ta European gam Disneyland building a achi akimando in hi hechi thil so zo chun apa Kim Jong Il chu za cha akisama ma jengin aji chu European gam ho hi ama gam sanga phamole hoimu a hi ti hi so abol go jinga hi hechi zo chun North Korea dictator pu chun achapa Kim Jong-nam le aji achate si chu North Korea konin anadel do in North Korea gam hung vel lut kit talo hel ding in ban anabol ta na hi ahile North Korea akun ahin no do zo chun Kim Jong-nam chu China gama Macau hopi na chengin apa akun sumnyau cha cha ain sung betup na dingin amuji in hizong le Kim Jong-nam chu Korea akuna ahung ki del do thuthang chu news a ahung than thana chun CIA agent hon akimu pi ngalon North Korea gam sung thu le la chule apa akuna thugu ho asei pi theina diwin millions dollar lam deal sign anabol piu na hi ahile apa akuna sum amu wangin masanga bangin deibang ta in nom ta in hin kho amang zo tapun ahile hechi dila chu sum a million sa sim amu ding ahi je chun sum ngai lu na jin apa secret information zo se chu CIA agent ho komin anaki zu do ta na hi heti chun Kim Jong-nam chu CIA te adinga thupule poimo penin kum izat ham khat sung ahung pangin ahi iti ham khana thugu khat tau he do ti ti le CIA agent te komin millions man lam pe pe in anaki zu pai pai je in ama in sung mi le agama dinga epi ahin hlut theiding ham ti jong gel phalo khomin anau min ahi 17 December 2011 in North Korea lam kai Kim Jong Il chu heart attack je in anathitan chu chun achapa neu zo pa Kim Jong-un chun ama khelin agam vai ahin puta na hi ahile Kim Jong-un chu apa khela gamsung vai ahin pu zo chun aupa Kim Jong-nam chun aum na China gama konin anaupa thunei vai hom na government chu ahin demin ahin se se jingtan Kim's government chu to na mai ahibo e tin asei na hile ichi athil bol hi anabol khilin penin ahung pangta na hi ichi thu hi ahung gei sang che che in Kim Jong-un chu aupa in ha ta in ahin subui phatan Kim Jong-nam chu CIA hoto ki khut zo bahi ve ti thu thang jong ahung ki hedo kitan ahile echa kon chun Kim Jong-un in aupa chu agama dinga galmi khat danin amuta na hi hiya chun Kim Jong-un in jong aupa chunga hin North Korea khang thesima galmi te ki bol na khalo hil na sata in aupa hi anabolin a secret agent hoto ki tho in aupa thana ding plan ahin ngai tu pan tawe na hi Kim Jong-nam ki bulu na masat pen chu 2012 kuma chu anahi in wang phanum ta in hilaya chun gang ta in anazam do manin hi chu zo kumni zo nungin China gam sungma ma in Kim Jong-nam chu khatwei anathat go kinun icha chu North Korea agent ho chun Chinese taxi driver khat anathala owa taxi accident banga ho Kim Jong-nam chu thading tia anagoyo hi ahile che thilgun naw mun achun Kim Jong-nam hi anachi khahi be in chito kilhon chun Kim Jong-nam in jong anaupa thupia kona thading agun chu ahin hedo kitan hi je chun anaupa komin lekha athonin ama hin khule aji acha te hin khu ahu do a ahing hoi na dingin athum ta na hi hinla he chi chun Kim Jong-un lungsung imacha a khoi khapun kumnga sungin Kim Jong-nam chu North Korea agent ho masangin akisel jengin abang le China abang le Singapore hiti chun munchom chomin akisel le ji na hi 2017 kumin Kim Jong-nam chun CIA agent ho a contact in Malaysia a information api diwin akowin hi ahile hi cha jong hi Korea agent ho chun anung ama akhonung abe thli jingu ahi ti chu Kim Jong-nam hin an het pha lo abangin ama ho plan gunda na chu hi chi Korean agent ho chu Japanese YouTuber hung hi wa hichi numei ni chu prank show boldinga ahin thala o hi City Aisa chu Indonesia a hotel neu cha khara hi na ato hi in doan thi hung chu Vietnam gama kun anathala o hi
ahi le heche minute som langa ka sung a prank ball hon na che achun $100 che amuji honin amani dinga chu thil phachum ta ahi in aji chu anato na lui hona hapta hlung ke ya amu zo hon lo zong ni khana amu zo hona hi eti chun ahung hlung hapta izan hamsung chun Kuala Lumpur khopi sunga mol ho ahi in mun chom chomin achi ji honin YouTuber pa chun a target ding ho cha sei pi ji honin amani chu achi honin amaya chu chuchi thau chu aganu pi ji hona chu zo ting le prank ke bol bo ahi tia ngai dam aki thum ki ji hona hong ki le do ji hona hi ji chun prank a bol na mi ho jong chun ima ana sei ji po ne hi ahi le chin kho poimo anga nga ni u chu ahung hlung ta in 13 February 2017 hichinia chu mi poimo ta khan hi Kuala Lumpur Airport a hi prank a bol hon dinga thupi hi ahi le hechin mai te ni hin hi chi prank a bol hon ding chun ahin kho hon ha ta a khial sa ding lam an he phawon pu ne hi Malaysia hi KIMJONG-NAM thana mundinga mun hoita khat ahi in aji chu North Korea te adinga passport visa beya gam achi theinau gam ho thom cha la a Malaysia jong hi khat hi chuti hi le KIMJONG-NAM chu atha zo zo le North Korea agent ho jong chu bailam cha a agam wa ki le jam do pai thei duty nai hi KIMJONG-NAM chun China ada la chun North Korea agent ho jong chun anung azui pai ngalun ui kong sunga to pe jing jong chun agu in ave li jingun hi Malaysia athuna hotela om lai jing in jong 24/7 in anung ama abonin ave chil jingun Korean agent ho chun KIMJONG-NAM chu mi khat to akimu to a ama pa chun sum $20,000 api jong chu amu bin jiji a chu hichi akimu pi pa chu CIA agent hi te dinga ta sanun hi Korea agent ho chun KIMJONG-NAM chu itia China akile kiding ham ti jong a heso kevin hiji chun KIMJONG-NAM Kuala Lumpur Airport ahung thun masangin chini chun chuchi Japanese YouTuber pa chu airport departure hall chun numei athala te ni ta chun anatawun jingka alam nidan ko in KIMJONG-NAM jong airport ahung thongin departure hall lam chu ahin zon tan hi heti chun terminal sung alut tan izong le hechimuna chu athat ding numei ni ahi ti chu an hedo pu na hi heti chun YouTuber pa chun a target diu pa chun numei te ni cha sei pi honin ahile amani injong akut hona thau anu honin KIMJONG-NAM chu anai pe hon ta na hi athilgun dan wa chu city chun KIMJONG-NAM maya thau chu anu masat pi ding aban le anunga chu doan chun hitabang ma acho avel bol ki ding ti hi ahile KIMJONG-NAM chu hui kong sunga alut masangin ichi hol muna chun athilgun chu bol do tawin ichi thil su zo chun KIMJONG-NAM chun kichat na khat hin nei tan Ipha chun airport staff ho komin kinta in complain abol pai ngale na hi chuti chun airport clinic lama chun staff ho to chun achiu na hi le KIMJONG-NAM chun amai la dung chu na ahin sapanen ahung haibut tapun clinic sunga doctor hon thil dan a he thim masangun imazo si anawai geitan echi amaya thau anu pi wa kun minute somni ka sungin KIMJONG-NAM chu amuna chun athiden ta na hi KIMJONG-un suboijing asubi pa cha thitan Malaysian officer hon thilum dan le imazo se ahin het thim zo ubachun North Korea agent ho chu hui kongin analeng do manun agam lam ho anathung man ta ve hi CCTV record ho akonin ahin khulna wa kon chun hichinumai te ni chu ani ni honin manin amhon tan athu akhulna wa konin KIMJONG-NAM chu poison hatta anakinu pi zo dan ahin man do hi echinumai tenin KIMJONG-NAM maya anu pi hon thau chu poison na sata nerve agent VX kiti a hin hechilo chu a hat dan chu wat khat mai mai in jong mihim atha thei a hi a hi le hi banga chu nasa a i tile numai te ni chu ima ticket hon lo ai dem ti hi khonunga hin khuldo nawa konin Korean chemist ho chun hichi poison chu modifiable wa poison la a chemical ni chu a ki hal khom teng bole poison chun na ahin to thei ding tia hi asi mo hi hitia chun mai te ni chun ani ni hona KIMJONG-NAM maya thau aganu pi hona chu poison chu ahung ki hal phara thina thei ahin su do hi chu jong le numai te ni chun washroom a akhun hon gang chala agi sop thla hon je a chu imacha anati man lo hona hi aban a khulna wa konin hichi Japanese YouTuber a ki sei pa chu Korea secret agent a hi jong ahin hedo be kinun masanga city le doan in prank anabol na mi ho jong chu koi madang hilawin North Korea secret agent ho mama ana hikina hi hiji a chu chutia nal mota prank anabol wang wa chu imacha ana sei ji lo hi
Kim Jong-nam that dinga Hong Kong North Korean agent hol achun mi thum chu Malaysia a Korean embassy a akisel gun mi khat pa chu VX poison sim do la a zao kemis khat hi nahi a hi le hilaya kidang ta kha cho hi le hi banga dei lo ta mi thana abol do awangun hi chi mi thum ho chu akiman povin aji cham ho chu Korean embassy a je un Malaysian ten permission bein aman thei povin nahi hi ji chun hi chi agent thum ho chu ima boina loin agam lamun anale sol thawun cho ko na chun Malaysia a hung kinung le khatapu nahi a hi le hi cha no mei te ni bo chu awan hon tan city aisa le doan thi hung te ni hin athil bol hon hi ipiham ti ana het hon lo a hin hi ja chu police hon do na ima anei na wa chu thiljo si cha di cha chana ana sei do hon jinga youtuber khanin hi chi to ding chu api hona hi tia chu athil bol ho chu video akap do jiwa aban le prank khat bol mana chu $100 api ji hon dan chu asei honi nahi a hi le abula chun police hon jong hi chinu mei te ni chu ima hello mong hin ti tin agelun chu zo chun hi chi thu chu news in nahung ki the za tan a hi le Malaysia gam sunga chun amani thana ding ni ana le demna ha ta in ahung tan ifa na chun Malaysia police hon jong amani chunga chun murder case anaji lu ta wen hi hi chi charge akibol zo nung chun numei te ni chun asei be man asei jing honin asung thu ima hello a North Korea secret agent hon a le phla hon a hi dan asei jing nalai honin hi city a lawyer chun asein hi chi thu hi kithana case a hi pu in political assassination zo a hi tin mi that di ta chu puchin North Korea agent azam mang ta ho chu a hi ati na hi jong le court chun amani case chu so ta sei be din a koi jing nalaion a hi le chika la achun thildang khana hung thungkinin hi chi chun amani case chu achum lam khanin a hin hei do kinin hi North Korea te chun Malaysian mi kidnap a bolovin hostage in anakoyon Malaysia a ama homi kiman ho chu atha do di win demand anabol ne hi athu cha hung boisang son ta ji chun Malaysia in jong North Korea to ki hona hin nei panon March 2019 a chun Malaysian government in city aisa chunga murder case apan khum chu alado tawin cha kon chun anatha do tawin hi city ki tha do zo lakhat zoin aloinu don ke jong akila do in ama ke chu mi that a hi tia ngona akonin asunim deun kumthum le thagit sung jail dingin thu atan piun ahin la kumni le lakhat jail nungin jela konin atha do tawin hi ichin numei te ni hi VANNOIYA dictator na sa pen pa upa thana ngona kine hin hi jong le tunin wang amani hi agam chi honin zalen ta in mona ima nei lawin hin kho amang hon ta na hi ani ni hona chu innocent mong hi honji chun North Korea in chong ima le thu na anei pun Kim Jong-un in jong hi chi thu a hin imacha anung aban a sei tapun hi e chi thil su hi VANNOIYA ki thana ki dang pen hola in apangin aji chu tu ni chana hi Kim Jong-nam hi koin atha hamti record a hi lo le proof hi nai lo hi Kim Jong-un in atha sa mong ham a hi lo le CIA agent ho hi khat to ham a koi pen chu hiding hamti proof nai pun hi aji chu Kim Jong-nam hi CIA agent ho to apan khom hung ki mat do akuna hi CIA agent ho dinga hi abuina wa hung pangkha a chutia chu North Korea te min MANGCHA a hi ama ho man atha o jong hi thei hi jong le chi thu a hin tu ni chana hin asa hiding koi machan amudo nai pun hi tuni video ding in hi chan chu hin tin na bonun stay safe and stay blessed.